Hagajing lai kai Bundesliga peringkat Dortmund Persia ika VfB Stuttgart. Haba pai syagana gajing lai kai ka Dortmund galamat ika namrem halaying hadin magala syak pelim hakmat ka VfB Stuttgart dai Weilanot. Badia gana gashigol jong ka VfB Stuttgart layo mentep lengba ugurasi haga minit ke bateri peusau. Hagajing lai kai hapdeng ka Heitingham Persia ika Bayern Munich. Haga gajing lai kai ka Bayern Munich galamat ika namrem hadin magala syak pelim hakmat ka Heitingham da Laila R. Haga gajing lai kai ka Bayern Munich kala tam lupa da Arlanot haga kela step Henry haga kela mid ka Heitingham katam da Laila R. Bad haga gajing lai kai u player jong ka Heitingham u tim Kleindens oleh yo bentep R gol. Haga wei par gajing lai kai Bundesliga peringkat Union Berlin Persia ika Leverkusen. Haba pai syagana gajing lai kai ka Leverkusen kadang peteng ban kore ka nam job hadin bagalala ban pelim selit ya ka Union Berlin dai Weilanot. Badia gana gashigol jong ka Leverkusen layo ban tap lengba ka penalti haswa ban kod ka kela step. Badai leba gana gajing job ka Leverkusen kadang jan ban yora ya ka Bundesliga menta ka samoy haga baga yo ban kor hadu nyau riu point nagi arpe prat li gajing lai kai haga baga job arpe sausen kaya khai sausen bad ka klem par syarem haga ni ka samoy. Hagajing lai kai Serie A hapdeng ka Kenhun Paul Dybala ka Roma Persia ika Lazio. Haba pai syagana gajing lai kai ka Roma kala kor ka nam job hadin bagalala bat pelim salit ya ka Lazio dai Weilanot. Badia gana gashigol jong ka Roma layo bentep haga minit ke ba sau peu ar lengbau Mancini. Hagawai par gajing lai kai Serie A hapdeng ka AC Milan Persia ika Lecce. Haga gajing lai kai ka AC Milan kala kor ka nam job hadin bagalala ban pelim sok ya ka Lecce da Weilanot. Badia gini gilai gol jong ka AC Milan layo bentep haga minit ke ba Riu lengbau Pulisic ya ga gol gaba ar layo bentep haga minit gaba ar peu lengbau Giroud badia ga gol gaba lai layo bentep lengbau Rafael. Haga jingla kai Premier League hapdeng ka Wolf Persia ika West Ham. Haba pai syagana jingla kai ka West Ham gala kore ga nam job Shabar na laying hadin bagalala ban pelim ya ga Wolf da ar la kawai badia ga gol pen job jong ka West Ham layo bentep haga minit gaba pra peu sau. Haga jingla kai hapdeng ka Crystal Palace Persia ika Manchester City. Haga jingla kai ka Manchester City galala ban pelim ya ga Crystal Palace da saula ar. Badia gini gisau gol jong ka Manchester City layo bentep ar gol lengbau De Bruyne haga minit ke bakat lai ban nyau peu. Badu Lewis layo bentep shigol kata haga minit ke basap nyau. Badu Haaland layo bentep haga minit ke ban riu peu riu. Hagawai par gajing lai kai Premier League hapdeng ka Brighton Persia ika Arsenal. Haba pai syag lai gajing lai kai ka Arsenal kalala ban pelim suk ya ka Brighton Shabar na laying dan Weilanot. Badia gini gilai gol jong ka Arsenal layo bentep nengkong lengbau Saka haga minit ke ba lai peu lai. Uhawet layo bentep ya ka gol ka ba ar haga minit ke ba riu peu ar. Badu Trossard layo bentep ya ka gol ka ba lai haga minit ke ba prap riu. Baleng ba gani gajing job ka Arsenal kala kiu biang syaga kerdan ka nengkong haga mi kai point. Haga jing lai kai MLS hapdeng ka Kenhun Lionel Messi ka Inter Miami Persia ika Colorado. Haba pai syagana gajing lai kai ka Colorado kala yo shua ban ki jar nengkong haswa ban kod ka kela step kata haga minit ke masau peusan lengba ka penalti bala kencat daun Naworo. Badai haga kela minit kata haga minit ke basan penyau ka Inter Miami kala yo bentep ya gol penya kai lengba orang yang kai beken sai ujongka Lionel Messi hadin bau mi madan tang kumbai peu minit batang hadin lai minit kata haga minit ke ban riu peu ka Inter Miami kala yo biang bentep ya gol pentam lengba Afonso Henry haswa ban kod ka jing lai kai kata haga minit ke ba pra peu pra Colorado kalayo biang mentep ya gol penya kai lengbau baset badai lemang ini ki ar gol baro ar teligi Kenhun kia kai hadu pukul kecing lai kai damar ar gol.